Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Madia Dinda Oktaviana Putri Alamsyah, NIT 1941134, jurusan Nautika, semester 4, Peloton F2, Kompi Foxtrot. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Vinka Grace Patawaran, NIT 1941059, jurusan Nautika, Kompi F, Peloton F2, Taruni Madia semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Wahyu Indarti, NIT 1941060, jurusan Nautika, Peloton F2, Kompi Fosfor, Taruni Madia semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ruswatu Nasana, NIT 1941057, jurusan Nautika, Kompi V, Peloton V2, Taruni Madia semester 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madia atas nama Anggun Retsani Andini, NIT 1941127, jurusan Nautika, semester 4 dari Peloton F2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Taruni Madia atas nama Ningmas Miftahul Fadilah, NIT 1941098, jurusan Nautik, semester 4, Peloton F2, Kompi Foxtrot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Shalom. Izin memperkenalkan diri. Nama Janet Ivariadi, NIT 1941082, jurusan Nautika, Kompi F, Peloton F2, Taruni Madia semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Taruni Madia atas nama Windy Akidausnaini, NIT 1941061, jurusan Nautika, semester 4, Peloton F2, Kompi Foxtrot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Jasmira Feranita, NIT 1941081, jurusan Nautika, Kompi F, Peloton F2, Taruni Madia semester 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Farisa Matia, jurusan Nautika, NIT 1941055, semester 4, Peloton F2, Kompi Foxtrot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Izin memperkenalkan diri. Taruni Madia atas nama Janeta Bianchi, NIT 1941063, jurusan Nautika, semester 4, Peloton F2, Kompi Foxtrot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruni Madia Siti Fatimah Idris, NIT 1941054, jurusan Nautika, semester 4, Peloton F2, Kompi Foxtrot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Lestiana Putri Neoka, NIT 1942021, jurusan Teknika, semester 4 dari Peloton F, Taruni. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Acil Dovan, NIT 1942001, kelas Teknika A, Kompi F, Peloton F2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Aulia Nabila, NIT 1942010, jurusan Teknika semester 4 dari Peloton F, Taruni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mayuratul Rohis, Taruni Madia semester 4, kelas Teknika 4A, NIT 1942023, Peloton F2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madia atas nama Elsia Yufaradila, NIT 1942012, jurusan Teknika semester 4, Peleton F2 Kompi Foxtrot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruni Madia atas nama Dava Zorim Tias, nomor induk Taruna 1942011, jurusan Teknika semester 4, Peleton F2 Kompi Foxtrot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madia atas nama Erlina Rahmawati, NIT 1942013, jurusan Teknika semester 4, Peleton F2 Kompi Foxtrot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruni Madia atas nama Hovifa Yuliana, nomor induk Taruna 1942019, jurusan Teknika semester 4, Peleton F2 Kompi Foxtrot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.